Chance and Gyimah, Ghana Video City. That's here you decrease any family tell you. I was here, my marina and Wakaba at the bar by Grace TV. So, but it is actually a part of will be a and we was here. There am Jana Day, Asante Jamase, ya a ben Asante Aguna. Na eka Asante Mampon mine home. I was secretary, I was Asante Memo. That the Lumba Charles Kojofusu etias your boy you baby you be your boy Ankwanoma so chair ope that's all home will be a opuru hinime mapoma mutofe and your intention when after night more boy and no back Ankwanoma we dey make crowd for the area met me bia members wana ko na otu no no do akira o say Charles Gyimah Ghana Video City Charles Ejudi say nipa bedi chebio Charles Gyimah the atiene say obi a ofri Asante Jamase elentine ya ba Asante Jamase ya ye ne woni enim na Charles Gyimah e be twetwe ne komo afa ne ho asem kakra say na ositie e de yakofa kwa na do ne that Lumba ntemti a o ne boy kakra sa na mfishi ya be akini sa nyum da switch na mansan so na ye bo e de aka ntimi sewa aka ho sabre ne nko na ne Jamase for one year enim na Charles Gyimah e twe kobo don kan ho asem kakra e fan chere abuja ye beju ha tie betu ebo ase na ye di na hon kom ofa apon boko de o nya dom oba bia da roma ye pa ye da twe ampo ase we ya chance e kra mesre na wada ho bi a chaka for pa che odin de se ye frame Kofi Owusu afriye okay do no frame Kofi Pele a me free Asante Jamase oh okay Kofi Pele that Lumba boy nyum bebre baako Ankwanoma no to a o si Charles Gyimah Ghana Video City Charles Ejudi say nipa bedi chebio e ka say Charles Gyimah o ne hwan wadaroma Charles Gyimah Jamase this year okay mapa otimi di akonya Jamase akonya e ma ne yeye na wo ni Jamase so na ofri okay na Charles Gyimah ye nipa bi ye ne ma akese na edrume Ghana force nyina no na da no wasi edan kese pa atena opisa say ya di mo a wonwa Charles Gyimah dia ye friend na Gyimah na afezu latabi city kese wala latabi kwashi kolebu achi hosa latabi kwashi video no ansa na obi wa Asante Mampong any hotel video city hotel ana wasadi video ni wem samre no na amanfo ko hwesini ni ayi enye common ko hwesini oh okay enti samre no na ono ni nipa wo magana fo sini hwe enti Mampong eno odi gidi pa na enu fi won so sabe ye chema be wa no ye Kumasi Asante kotoko chairman chama ya bewa onu fi Jamase ya ni fie kwa okoti awu ba ewo kwan no ho enti ono no na ye financial controller sambe no a ewo kotoko wow omo penso no omo je Africa Cup no na Asante kotoko 83 wow omo 83 omo je ye enti omo je ye na chi no na omo de kotoko no eto ho enti no na ye financial controller ma Asante kotoko abra omo je Africa Cup enti na waye bio Jamase try say we see market no emma be pinchin ma what the to ho kakra because now amre no na empanifo bio Jamase a no mo kanehye enti emma ne de to ho edru maybe so a Christmas ya obechente ma emma mrewa ene kokoro wa ni kunafo force ya che ama Jamase ma enti na odi se Lumba edene bonyum because na Lumba samre no oba di jamfinti no hu papa ne niema oye okay that's abra na Lumba boss school di jamfina na Charles Gyimah na oya adoye oh okay oya adoye enti na Lumba epenasem the copy so di wuye wow enti adoye de na Gyimah aye Charles Gyimah no oye bebre enti oye nipa okunyira Jamase ofri yensa no ehye oprehene wo Jamase o de na yiko ya na
Mampohin kɔde akonya ne ma no na nsempi ba ho ɔde ma ne wie kura na nipa bi atwen ne san na odi kakra jamaase ne ne ekran ba jamaase a yɛkɔhyia no wɔ kwam afie jamaase asie yɛ wɔ kwan mu ɔtra agona na ɔde jamaase a asie na wɔ hɔ no oh okay ɛhɔ ataka ne kakra ne yɛde na ba fi ɛde sɛ motesa wɔ ba obi yi ma situation na ɛnyɛ asɛm ketewa sɛ deɛ de ntoma sɛ bɛm sɛ ɛnyɛ kwasɛ kuroma ne nyinaa wɔn dɔ no tina ngo hyɛ no wɔasie tata ka no bɛba nkakra na kyɛ sɛ ne fie ni mantam hɔ nyinaa yɛ ma nso kuroma ne nyinaa obiara kobi enti na yɛ dɔ no paa na ɔde ma nkoma wuo wama na yɛ amedi ne hina ama yɛ ho yɛ asom anyo yɛ because no yɛ obi koma so ne bibia wo yɛ bia kyerɛ sɛ obetumi aboa yɛn enti yɛ na ebi bia no enti sɛ Charles kwajo obehu bi ɛnyɛ sɛ wɔte yi o obehu deɛ na ne yɛ kuro no abra no wɔ adi Gyimah secondary school no ɔte ne nka no ɔsan ne hyia mampɔn so ne ɛno so na oh okay eti na ɛhɔ so wɔyɛ wɔde boa mampɔn ma oh okay eti na Gyimah no wɔyɛ nipa bi ɔsombo chacha Gyimah eti wɔde ni bodia na ɛsɛ fata sorry Ghana video city na say when you get a latabi akoshi already video city ba Ghana latabi akoshi obi so obi chacha Gyimah no ɛhɔ no starting no ansa na ɔba asante mampɔn abe yɛ ɛne ukɔ hɔ abehu sɛ ɛnyɛ yɛketo akora odin days no family kora ne yesu sa oh okay yɛte sɛ yɛsɛ mampɔn de a ɔbɛyɛ adwuma bi nipa bi film kyɛ sɛ sumane nkra baabi Ghana baabi aba mampɔn video ankasa na ukɔ hɔ so wɔ video hwɛ no nti a nipa bɛfiri bi asumane nkran ne adeɛ sɛ ɔba abɛhwɛ ɛwɔ mampɔn video city ukɔsi hɔ no kyɛ sɛ ɛna fine ne air condition nyinaa hyehyɛ hɔ eti wotu hɔ a environment no ma ho tɔ kama eti ɛna wo free so ma wo nta wotumi sɛ eskafoɔ ne ayi akɛse na ne ewiem wokɔ hɔ so bibia bi wɔ hɔ bi wopɛ onom kakra wobɛnya bi wopɛ sɛ odidi so aduane wɔ hɔ kyɛ sɛ wɔyɛ no sɛ bibia unjua ma ho atɔ na sɛ wo kakra da ho na wo wobɛgye w'ani oh okay enti sɛ wo wife bi na ne kɔ hɔ a wotumi sɛ ofiri happy so de na wura baabi a ani gye wɔ nti yɛhwɛ nana na ɔte sɛ twane mfo yi kyɛ na wo tuntum ɛkɔkɔ sabi or 10 gram or ɛkokoro asa na ɛyɛ tuntum okay na wɔnwa pii oh okay wɔnwa pii ɔbɛ ne tenten ne bɛ sɛ wa wɔnwa sa na ɔne ɔno so a wɔn so uhunu so a ne wanyini so kasa yɔn mai bi a wɔasi so but ne wanyini na ne ho ɔfɛ paa animu so nyam kama ɛna ɔmpɛ basa ka kurom ha ko mbetuma ko ama no na nka ekoye mire bi na nka ntokwa wo from ka chom say minu wo mu amonu mu okoko minu wo mu nyina ya busua enti mu ko prama busua fo ade na nse wanya media na odi kakra oh okay but no more fight against oh okay ena amanfo so person mo koma no no so na ni nye ho oh okay there be on pay basa o ni pa bi on pay basa o kasa so a ebuo ani ahobrase ewu sana bi okay ti ene ya motis na ono so no o kan kwada nyina ba no ho eti ebetuma ba se charge call no ho no kan ba no brando cost digen o kan ba no ono so adoye said the best quality you be no the same thing na no ye eti na o show kama o ko so awon kokwa oh okay emenu akenke ese sani ma we nyina course no ebia that Lumba nya kwanya ema na nado ya oye no ne nsaka bi ti ability mo any that Lumba won kan you o nyum bia
ya etimpi obobo anya kwa eche se nipa no aye ne papa abra na niema nkoyi enti ndese nyame ato ni nsemu a enti no obe ni we fi wo mo enti wo nkaye na ni ate ene o kai de nipa so aya ma no sa na Lumba ni yehu no okay ebisi ya se ni afa bu ko kuma pem e wa Asante Mampong so na Gyimah boa kaka na o no kwesa team no nesi ni na so kuma pem stars kuma pem stars on the cover of France any old players ni bi France waji di pa so Kofi bobo kotoko Kofi be do che obebo mu nyina nso be bo kotoko ni bi omu nyina no omu e wo ni nsem wona na bi skano sponsor team that team wo Mampong kuma pem na mi nya aduro so wo twini opoku agema aduro on na me ayati aduro nka ana keeper bi so ni efe na adu nipa ana defender oni nyina omu fi kuma pem okay ana sule franka man kwa so ebo kuma pem ansa na oba kotoko listen kuma pem ni team ketwa o that be team ketwa because obo team no young any old players ni bi of ansa no obo has tete has of ansa omu nyina o de omba ha ebebo bi on the toe omu nyina de by team nti na strong team a or building wa Asante Mampong na omo park on bobo so Mampong no omo ball wo omo university na wo Mampong omo park bi wo ho na no omo ball to fi Asante kotoko no e na okoti kuma wo ja kotoko no no obeti kuma pem okay enti kuma pem omo produce players o si sapon no nyina abo kuma pem enti na creative as a kwachim nyina abo enti na creative this is a kuma pem bobo ko da so ho na se ni obi say the minti wo mun kasa okay maybe me sure say wo hokra no I say the omo wo fan amu wo fan because nyama bi koso ene ma na no eyi ni se frase free ho na kuma pem no chiko ene Gyimah no bi kuma pem wona na ekura kuma pem cha Gyimah one na ya bewa be kotoko chama oso oyini na kabo mo ye kotoko omo ye busuya na omo nya busuya but omo nyina free jama ase okay enti ebeye as namfo ena bibi so wo omo nyina ase okay enti na omo person omo boa Asante man ni jama ase ya bewa no so start a the light eba kromu first because no one use generator and or the SCC street in Israel the generator o use ma ansan ayenya the electricity power abandie no ze nya kwan yi kan kan abaja dabi ya bewa kotoko chama ya bewa ona kotoko ni wo no ho ira ya bewa pen pen Thomas ne bo ma Gyimah so wo mbi okay Charles Gyimah listen sani ma na omo ye bo kotoko Geographic no ni ira ye omo bo nyuma da omo ase da omo ase omo nyira ye omo bo nyuma da omo ase cause omo penso na kotoko ye de keke some men na papa ko captain because 83 no 82 no na nke ezo omo chi cap no free elhari for insem okay elhari no omo ko final 82 83 ni nyira na 82 no em say players ni bi efe chire kakra nti e ma ne pamo mo opoko free no ne goalkeeper ampen ni players pi opamo mo free kotoko na pamo mo bewa e ka say won timi ni wo mo nya adwuma okay nti na ye nwa because top players Francis Kumini hwan no mu nyira eni Kofi Bedi mu nyira sake wo mo free ho no odi asati je no ni papa ko chenchen hene no ne Yaya Kasim omo na eni John Benamai eni Bomens na Afrani amena ko jito so no am say no ka ho na ko siapia ko siapia obe blaster okay no so ka ho etitire no mo je no ka ho bi ona na so am na obo left back enti anu so odinya Mayele no and one of the Africa country bi na player bi ni friend Mayele
no popo pa and who na kwasi apia moa ne te se sa otake ne kwa otake ne moa ne te se akwara bi nti en no me de mayele no to no ese bi pakoni din na ase waya ne ho adwuma waya ne ho adwuma en no mayele to no oh okay nti amre ne de na enye ball ketu akwara na ne yakote because Heluna Yusuf ono so no oka ho bi kai wo mo pa na go ki paka na na samre no ochima koto joka Joseph ka okay wow tena anjima na koto fo fo na ginamoa supporters no mo tu ni bi ginamoa ko no so ball ni say ya ka so le on nti no you know etutu no ene tetire o mo call ya o mo koje cap o mo sane la heri for no na call fana that means can go so ene o mo board draw ho oh okay ena o mo bar return match yeah nti wona share the holy go pokunti na se ko baye kotoko oh okay some no so ball right wings nti o de ball no ko 7 okay nti one o ma down pull out nti poku to no ho ne ball no nyina na ko ra net wow ne da na ye kuma se samre na opokunti gitane na azuziko ti amani nya Africa player of the esa bring na ma yura ya obrewa ene na Gyimah o mo na bo ama mo na na ekura team no because o mi next ka wo mo ho wow esa na Gyimah nya jamasen ko ye bia ma Asanteman Ghana nyina wa ye bi ne mepi force nsem nyina ejina ne so na force course force we pima no onye shemu kina ma wona na da force anu o de ba Ghana has first person or the okofa force ba Ghana sa Charles Gyimah first person the force ba Ghana wow na oye nipa bi a eti owu ye kwa nyina ba jabase a na ntwi o me de ba o nyina o be se yibofo no wow because ona o di o force ba o mbego ono so na introduce force kire wo mo a o mbaje ne yard mu ho nyina udu kantamanto ubusa yard mu a Charles Gyimah de do no afre na Gyimah okay wow ofa anye wakan na ye ko zezi ya ne that Lumba ni ho akwa ne krechi obonim de da na Gyimah as e dia na oka e dia cheta bi busuafo ene woni ada Lumba we aha o bi na oka cho ya meka ni say okay ya eso wu ya ni hwe enye ye de onyankopon pe no ye nti o mu nhyeden abusia emma yire o mu nyina nhyeden ne Ghana ma because ya hwe abekase na de meka say Ghana man nka president betie ni a ko mu nye ni status bi ensi oni en fanka ni de bia because wa yebi e wo Ghana wa ma enipa ye de ji ye o ma nipa afiri se ye wo legend bi a ye friend daddy Lumba na de make answer ko jofosu onyankopon fa no kra ensi abusia mo nhyeden me ma abusia Ghana man emma ene yire nyina ya akọ Monica so far that's it abusia sanet ye ma daddy Lumba abusia for ko say emma obi biara ya akọ nyame emfa Charles ko jofosu daddy Lumba kra ensi ye na o mani baby papa enta dan kwa ma ye yina ye hia ne de twedi ampo yankropon ato awuse adwuma busunya ha de din na besi kai say channel din by Grace TV ntimi serewa subscribe na attend on notification am so wo video ya bentwam na be ka busunya na ho na ye nsomoso papa san say onya bebre ye be sun na ye ho medin e de kwabena busunya men ka ho na won tena nem cho be pam ye be hia Asante Gyimah na Charles Gyimah ni krom ene dia mani boy ebro maka baba